tuntu ma chuan ni zan Inkhek result te tugin jing Inkhek result te le aken tel be bom thil then khat te kan soidon ani ni zana khan in elna sang khel chun zom ania chung jinga chuan Italia Football League sangber Serie A match thum khel niin gol ni chau alu thunga Atalanta le Genoa in machona gol lut lovin Como le Napoli in machona po gol lut lova Udinese in Sydney fine an mikhwal Torino an hne thung ani ti hian Serie A season kal meka Inter Milan hin khal samthum pali atanga point samsari pakwana yin point kwa in ma an roi fal meka panina champion line Napoli omin khel samthum panga atangin point samsari an neya Napoli hian khelma bak an nei atangin chakvek poni sela point kwa bak an lo chua bel theilo awangin te bula ma roi tu Inter Milan hi poina an le pel thei to lova Inter Milan hian an khelma bak matchli atangin point khat lek po an lo chua kani chuan Inter Milan hi Serie A hian an champion to don ani te bula pathumna AC Milan po hian khel samthum pali khel toin khelli ma bak an lanaya an ma baka hian an chakvek ani point te bula ma roi tu Inter Milan hi poina an ni Rual thei chawa poina le pel thei dan an nei to lovani chuwangin Inter Milan hi tun season Serie A hian champion no moi choi chiang tluka ngai thei an ni Germania Football League sangber Bundesliga po khelchun zom ni in heta hian Frankfurt muala Hamburg gol ni gol khatin an chaka Hoffenheim le an mikhwal Stuttgart te gol thum ve khungai hne tokin Augsburg in khwal muala gol thum gol khatin Werder Bremen an hneya Union Berlin le an mikhwal kolna chakjok om lovin gol ni ve an khunga Leverkusen in gol li gol khatin an mikhwal RB Leipzig an hne thung champion chiang to Bayern Munich in an mikhwal Heidenheim hne zobik lovin gol thum ve khungin an hne toka he mecha hian mikhwal team Heidenheim hian minisam ni pahnina a budu zivadze mangin man shuaya minisam thum pakhanna a aren dingsi manga khungbelin sinifaya ma an shoi nu hian minisam li palina golan chua Bayern ta Leon Goretzka an sipur su thenna gol akhungani first half a Heidenheim hian gol ni gol khatin man shuaya second half a ero Bayern che thata zokin minisam nga pasarina Leon Goretzka an sipur su zona gol akhunga ma se minisam sari parugna Heidenheim hian budu zivadze mangbokin an gol thumna an khunga Heidenheim hi gol thum gol nin an chak teu hle additional time a Bayern an van neya minute za pakhatna a Heidenheim player Dian Ramachan an lama telut palin Bayern hin an sipur an su theipha gol thum ve khungin anin hne tok ta ani Bayern Munich hi Bundesliga season kal meka hian an champion chiang towa heiwang hian Champions League semi-final second leg a PSG mikhwal tur an ni boka wangin player tha khek poni sela andem om lawang ma se Bundesliga mecha hian Bayern hian bultan tuwa Stanisic Jonathan ta Pawhthlak le Musiala te an latlara ma se heng player te hi an khel tluan tir lova Jonathan ta ti lo chuan first half chau an khelani ma se Conrad Laimer ero a khel tluan thung ben chachangin Joshua Kimmich Hurricane Luis Diaz Michael Olise le Alphonso Davies te an lu tir boka anjinga hian Davies te lo hian second half pum an khelani Bayern Munich ka shwe tu company hi chun a player te hi ha dam tir ngor lam a on lo ti alang thina an form thatak chom nung zel thei tura khel tir zel adu zoka ma se chuta chuan an khel hun chung ati tlem sak thin chu Heidenheim laka po hian kan Hmuhnawm le ta a nilai ni zana PSG an machon turatan a player te abua saina pakhat ani ti hian German top league Bundesliga season kal meka Bayern hian khal samthum pahni atangin point somriat pathum an neya gol za som paru khung tling ta in gol khung tamber record an siam to an puntir ta zel bok panina Dortmund omin khal samthum pakhat atangin point somruk pasari an neya pathumna RB Leipzig in khal samthum pahni atangin point somruk pahni an nei meka palina Leverkusen omin khal samthum pahni atangin point somnga pariat an nei ani Bundesliga hian team som pariat chau anin elawangin team tin hian match samthum pali theu an khel dona Bayern hian Bundesliga season kal meka hian match khelma bak hi pahni chau an nei to French League Sangber League 1 poni zan khan khelchun zom niin Nantes sin sithum fain Marseille an sopa Monaco in khwalmola match gol ning Kolkata nein champion tum Lens an chesuala ni se khelmola lenglutin gol khat ve khungin anin hne to kani Lens player Saud Abdul Hamid minisam red pakhatna a he match hian red card achoya wangin no chua ania Lensen hun top lam player tlem zokin an khelani champion be sena la nei Lens an chesuala hian PSG po an chesuala an mikhwal Lorient laka chakzo lovin gol ni ve khungin anin hne to he match hian PSG hian Ibrahim Mbaye mangin minute rungna man shwaya
Marcel Lorien he minute som panina a Pablo Pagis mangin an sut vele minute somruk panina Zaire Emery mangin PSG in ma an hruai leya minute som sari parian na Lorien thian tosin ayengan mangin an sipuran sut le boka chakjok omtalovin point khalveve an hlo chuakta ani PSG hian ni lai ni zana Bayern Munich ma chonin UEFA Champions League semi-final second leg an khel dona chumi hrangreng chungchon an player tha engemozat an ha dam tir an goalkeeper rin rol an chhor lova defendera an rin rol zinga pacho chawin bulatana ma se midfielder Fabian Ruiz an hawin Desire Doué an tlarma lama bulatran boka abak bultran tu nget player dangin he mecha hian bulantran lova second half minute somruk pakhanna Zaire Emery le Zone Veste an lutir le chawa PSG hian an player tha tamjok tel lovin point khat an hlo chuak ani PSG player poimo taktak zinga Marquinhos Dembele Kvaratskhelia Vitinha te ho hi Bayern an machon nu khan an ha dam tir tadaya Bayern bok an machon le huna thataka anin lan theina turin an chawlu tuk tur an vengani an defender Hakimi le Mendes te ero Bayern laka anin hliama an la chhor theiloti sheta ila ti hian League 1 season kalmeka PSG hian khalsam thum pakhat atangin point somsari nein point rukin man hruai fal meka pahnina lensin point somruk pali nein pathumna Lyon in point somnga pasari an neya palina Lille point somnga pasari an nei League 1 a hian PSG le Lens te hi champion tuma in elmek an nia PSG hi an champion le ngei arin oma ani pahni hian khelma bak match thum ve chaw an nei towa point kwa ve chaw atambera lo chhuat thei an nei to hetiang kara hian PSG hian point rukin ma an hruai fal ania chuwangin champion lai PSG bok hi tun season a hian an champion le ngei arin omta zel ani Spain a league sangber La Liga po khelchun zom ni in heta hian Villarreal in golnga gol khatin Levante an sopa Athletic Club in Khualmola Alaves goli gol nia nein Atletico Madrid point Khualmola Valencia sinhi fain an ne ani Atletico Madrid tan hian Iker Luke Sierra le Miguel Llorente ten gol khat ve an khunga he mecha hian Atletico Madrid hian an player tha bultan tu ngette an vain an ha dam tira second half a then an lu tir ve chaw an rin rol zinga Marcos Llorente Griezmann le Koke te chaw an lu tira chu po minute samruk pathumna le somsari pathumna te alani zui Arsenal machon tur Atletico Madrid hian La Liga match a in Champions League match Arsenal an machon na tur an ngai poimowa chuti chungchuan La Liga match a hian an chak ta thawani nizana La Liga match danga Osasuna mola Barcelona an leng luta gol thum lutin he match a hian hun top lama gol thum te hi aluta minute somret pakhana Barcelona hian Robert Lewandowski mangin man hruaya minute somret paruna Ferran Torres manga belin Sydney Fire ma an hruai hnu lok hian Barca hian goal an chhuat thunga minute somret pariana Osasuna hian an midfielder poimo Raul Garcia mangin an sipur an su thena goldang ero lu bel talavin Mikhwal team Barcelona hi gol ni gol khatin an chakta ani zanina Espanyol mola Real Madrid an leng lut ve thung dona Real Madrid hi an chak zo lawani chuan draw result lo chuak poni sela Barcelona hi La Liga hian an champion to don tuna hian Barcelona hian khalsam thum palia point somriat pariat nain point som pahnin ma an hruai fal meka Real Madrid hi pahnina niin khalsam thum pathuma tangin point som sari pali an neya Real Madrid hian match khelma bak pangala nain atambera point som panga an hlo chuak theya tuna hian Barcelona hi point som palin an phak lo mek ani zan ina Real Madrid hi an chakani ero chuan mei ni som zan lai pela El Clasico match khel tura Barcelona hian champion ti chena hun masa an nei chun zomang Barca ka hruaitu Hansi Flick hian a coaching career a club levela team akai hruai tual chung league sangbera no moi ala choi puizia chu Barca chuan in elna danga final a hruai thlenin atlom jok alani pui ngai mi alo bok final voi riat khelpui toin a chak fai vekani Bayern Munich akai hruai lai khan Bundesliga a azonin a champion puya tuna Barcelona po azonin La Liga champion no moi a choi pui le ngei don ati ngam to ma se manager lotling Hansi Flick hian Barcelona kai hruai chung hian Champions League no moi choi ngei aduwa he thu po hi ama ngei hian a soi to ma se Champions League a lotlin lam ero ala puitlin thei ri lavani La Liga te bula hian asang palichinin season thara Champions League an khel thei dona tuna hian Barcelona Real Madrid le te bula pathumna Villarreal te hi season thara Champions League khel tura in petling chiang to an nia Atletico Madrid hi an din mun ala chiang lova ma se match an khelma ba ka voi khat lek po an chakani chuan
an din hmun achiang dona chu Barca chuan an hma Barca an chak to mi lawani poin Real Betis hi an hma bak match nga a voi khat lek po an che sualani chuan Atletico Madrid hi Champions League khel turin an tling chiang ngal don ani ni zana vek English Premier League po khel chhun zom ni in heta hian Wolverhampton le an mi khwal Sunderland a chakjok om lovin goal khat ve ve khongin ani ne to ka mi khwal team Sunderland he minute som pasarina a Nordi Mukele mangin man ruaya minute som nga palina Wolverhampton hian Santiago Bueno mangin an sut vele ani he match a hian minute som ni palina Sunderland hin red card an choya an player poimo Daniel Ballard no chua ani hei wang hian Sunderland hin hun tam jok player tlem jogin an khela heti chung hian tloman pumpela point khat an lo chuak in kheldanga Brentford in sithum fain tlak lau West Ham United an neya Brentford goal masaber hi minisom pangana West Ham defender Mafropanos an lama ati lupal niin farsa fa on goal mangin sikhat fain Brentford hian ma an ruaya second half a goal ni khung belin minisom nga palina Igor Thiago an Brentford goal ni na penalty atangin akhunga minisom red panina Danish player Michael Damsgaard an khung bel le bokin Brentford hian phu takin point hum an lo chuak ani nizana English Premier League champion tum Arsenal in lanin an mikhwal Fulham sithum final neya London club ve in machona hian team pahni anin thlau le Arsenal mola hian mol nei tu Gunners in khel an thununa bulpo an tran tha le minute kuana a Bukayo Saka siam sakatangin Victor Gyökeres an goal maswai akhunga farsa fa vek hian Victor Gyökeres a ball pass atangin Bukayo Saka an minute somlina Arsenal goal nina akhunga additional time minute somli pakwana a Leandro Trossard ball cross du thu sam mangchangka in Victor Gyökeres an Arsenal goal thumna atau goal le ani hemenu hian second half a goal dang lu bel talavin Arsenal hian sithum faya chakin phu takin point hum an lo chuak Arsenal hi UEFA Champions League semi-final second leg la khel tur nima sela player tha tamjok khek theilawa omin anrin rol zinga Zubimendi le Madueke te second half a an lu tira an chorim zual zinga hin kapile Martinelli te ero lu tir lavin an ha dam tir ani Arteta an bultan tua David Raya William Saliba Gabriel Ben White le Calafiori te atlara Declan Rice Barca Saka le Gyökeres te Ezele Trossard te po bulatan tira ma se Ben White Rice Saka Ezele Gyökeres te hi akhel tluan tir lova Lewis Kelly defensive midfielder anga chorin atiswal lo chiang hlebok Lewis Kelly hi atangkai tluan parani Gunners hian farsa fa sethum faya ma an hruai an hmangtangkaya second half a anin khek tam theipha Champions League semi-final khelmabak an nei kara antan insiam rem arem chan zual pha ngai ngam takin Arteta point player athak kwal theiani Arsenal hian Fulham laka hian an khel thaleya Arteta an striker le winger pa ngai baka attacking midfielder bultan tua ada telchewa chu chuan an goal bo atina zual Saka an Adam chiang to tilan tirin atal na hleya Arsenal attack keng tu poimoniin Arsenal tan po an mabak Champions League atan thamon pui tham khopin a khel tha a Gyökeres line ati tur ati chat bok Fulham laka an khel that ema wangin Arteta le anau te hi anin ring tok zual ngein arin omani Wayne Rooney point Arsenal khel thalutu kha a fak leya Arsenal hian hetiang taka tha hian mar takin season tluanin khel ngat sela chuan tuna hian an champion chiang dai toang an khel en khan khoya nge khatiang game kha anda veng ti mai po ol takani mi te hian Arsenal hi ol sam takin an soisel zungzunga ma se ke chuan Premier League no moi choi theitur khop quality an nei ti hi coloring rengani tuna po chu an la chom nung zel an thathau na te golan khung zel na te team anga in khel an thonu na te hi atifia tu ani chuti Rual chuan Manchester City hi theingil bik lawang u anni ang team hi chu nol thei anni lo an top mai ngai lova in elna an cham reng zel chu wang chuan Arsenal tan chuan in sorbing zel angaya an hun an her chua angai kong engkima anin nor culture chara tul a chan chu tuna tak phei hi chuan khel that lo lam ani to lova ri kham chin pel thui ani to jok ati ani ti hian English Premier League season kalmeka Arsenal hian khel samthum panga a point samsari paruk nein khelma bak match thum chau nei to chungin point rukin ma an hruai fala panina Manchester City hian khelnin an khel tlem thunga point samsari an nei mek ani Manchester City hian khelnin la khel tlemin Arsenal le pel theidan la nei ma sela Manchester City hian pressure an nei sang zual vezel ani pathumna Manchester United le palina Liverpool te hi
zanina anin machondona Liverpool hi an chak chuan an point nei an za tanga United hi an chak chuan an ni hian tebula pathumna amor an bok thei mai arin om zual to ang relegation lama Brentford laka West Ham United an ploma wang khan an ni hian khel samthum panga atangin point samthum paruk an neya zanina inland tur Tottenham hi an chakani chuan Tottenham hian West Ham le pelin relegation zone atangin an tal chuakanga West Ham zok hi relegation zone an om vele don ani tukina khan USA lama Major League Soccer khelchun zom ania Lionel Messi le athiante an tlom Inter Miami in MLS match hian Orlando City mikhualin goal sari aluta he match hian Orlando hi goal thumin an chakani Inter Miami hian minute lina a Ian Frey mangin man ruaya minute somni pangana Messi ball pass changtu Telasco Segovia an khung belin minute somthum pathumna Lionel Messi ngei main akhung bel vele boka Messi hian apet goal main moisetin ball siam rema ake veilamin moi takin apet goal ani Inter Miami hian sithum faya ma an hroi nu phei hi chuan point thum an hlo chuangai be seina asang zuala ma se an be seilo an tong ta thung minute samthum pakwana goal chuain first half a goal thum goal khatin man hruaya second half a goal thum an chua bel additional time minute samkwa pathumna goal hnung ber hi chuain Inter Miami hi an mani khelmola ngei Messi an a ho chungin sithum faya ma an hroi nuwa Orlando laka hian goal thumin an tloma Messi le athiante hi an Mualpho le ti hian MLS season kalmeka Eastern Conference lama Inter Miami hian khelsom pakhata voinga chakin point som pakwa an nei meka tebula ma hroi tu Nashville hi khelkhata kheltam jok chungin point li in an phak lo mek ani Lionel Messi big hian Inter Miami tan goal khungba ka assist anei belle ta ka wangin ti hian Inter Miami tan hian match somkwa pakwa a khelta a goal somriat panga khungin assist somli pathum anei tling der towa Inter Miami tan hian a tholok chhun zom zel heti lai hian a career puma Messi hian ramle club tan avain match sang khat za somnga a khel tling ve ta heta tang hian goal zakwa panga khung tling ta in assist zali pasari anei tling der to zanina in elna sang khelchun zom turania daruk lechan vea English Premier League ka Bournemouth le Crystal Palace anin machondona zan in dariata Manchester United in Old Trafford an mel makum hlun Liverpool an mikhual don boka anni pani in khel tur clearlock na hi chu nimin lam video football ti par jasari somli palina kan soito kha chu wangin tungtuma hi chuan soizui thui ta lo maila zanin dar som pakhat lechan ve hian Aston Villa muala Tottenham an lenglu don bok La Liga a zanina hian dar nga le achan vea Celta Vigo in LJ mikhualin dar sari le minute somli panga Getafe in Rayo Vallecano an mikhualanga dar som Real Betis in Real Oviedo mikhualin dar som pani lechan vea Espanyol muala Real Madrid an lenglu don bok Serie A voin tlai dar li atang khan Bologna le Cagliari anin machona dar ruk le achan ve atangin Sassuolo le AC Milan anin machona nga dar kwa le achan ve atangin Juventus le Hellas Verona dar som pani le minute som panga atangin Inter Milan le Parma anin machon don boka Inter Milan hian zanina hian Serie A champion anni ti chian theina rem chang masa an nei ani zanina hian Bundesliga a dar saria St Pauli le Mainz anin machon dona dar kwa Borussia Mönchengladbach le Borussia Dortmund in machonin dar som pakhada Freiburg le Wolfsburg anin machon don boka Ligue 1 a daru lechan vea li le li harfin machonin Daria le minisomli panga a Auxerre le Angers, Paris le Brest, Strasbourg le Toulouse in machonin dar som pani le minisom panga a Lyon in Rennes an mikhual don bok heti lai hian Saudi Pro League lama po zanin dar som pakhal lechan ve hian Al Qassia muala Al Nassr an lenglu dona Al Nassr hi an chakani nga chuan Saudi Pro League season kalmeka hian antan champion anhai zual sot don ani kan topic nung beratan BBC ina transfer thuleng alor khom atarlan te hi soile ta ila heta hian team tokin tar langin Liverpool chuan Dutch center back somni pasari mi Napoli tana khelmek sam beukema hi laglu anduwa paun maktadoi somni pali point pahni vel senga laglu theitura ngai ani Hartakalin tar langin Arsenal Chelsea Manchester United te chuan Portuguese forward somni parukmi Rafael Leo hi laglu anduwa AC Milan po hian aphu toka an ngai anga dortu anom chuan hral an hredon lo ni in tarlan ani Sport Witness in tar langin Manchester United chuan Nottingham Forest atangin kumsomni pangami midfielder ma son tak mai Danilo hi laglu antum
Express in tar langin Roma chon Aston Villa atanga lona an ho anti fu mai Daniel Malen hi angeda lak lungei an duwa Aston Villa atanga lona an ho na hian thu an thlun tela angeda an leidu ani chuan pawn maktadwe somni pakhat point parukin an lei theyang tiin team pahni te hian thuthlung an neya hei hi Roma hian man tangkai an tum ani Manchester Evening News in tar langin Manchester United Chelsea le Newcastle United te chuan Daniel Malen hi laklu an du boka pawn maktadwe somni panga point pakua an seng phal ni in atar langani Football Insider in tar langin Aston Villa le Newcastle United te chuan Manchester City atangin England goalkeeper kum somni pathum mi James Trafford hi laklu an duwa ani Barca hian Real Sociedad atangin Spanish stopper kum somthum pakhat mi Alex Remiro hi laklu an tum ve bok Fabrizio Romano an tar langin Goncalo Ramos kum somni palimi PSG player hian season kalmek zuwa a khelmek na French champion hi chua san a hrelo ni in tarlan ania Goncalo Ramos hi club lian tam takin tuna hian an be seimek ani Football Insider in tar langin Leeds United chuan Belgium forward kum somni pangami Largi Ramazani Manatan pawn maktadwe som an be seya ani hi English club Barca Spanish club then khaten an be seimek ni in tarlan ani bok Ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soizaw theina chu nile photro se